Салам достор, араб грамматика сабагыбызга баштадык кайрадан. Бүгүнкү темабыз инфа'ля бабы. Инфа'ля бабына кайдан келип калдык? Фиалдер дедик, сарфта 35 бапка бөлүнөт. То есть бир фиал 35 бапта келиши мүмкүн. Ошол 35 баптын бардыгында болбосо дагы айрымдарында же болбосо көпчүлүгүндө келиши мүмкүн. 35 бап бар, 35 калып бар. Мазы, музари, мастар, исм фаил, исм мефул, ошол 35 бапты 35 түрдө окууга баштаган болчубуз. 6 бапты окудук, 6 бап сүласи мүжеррет болчу. Мазысы 3 харфтен турган, эч кандай кошумча харфи жок баптар. Андан кийин зияде баптар, сүласи мезит дедик. Сүласи мезит зияде кылынган, кошулган. Мазысыны ошол сүласи халине, 3 харфтүү халине харфтер кошулган, кошумча харфтер бар баптар болчу. Алардан дагы 3 бапты окудук. Бирден харф кошулуп, мазысы 4 харфтен турган баптар болчу. Иф'ал, теф'ал, муфа'ля бабы деп. Бүгүнкү бабыбыз инфиал бабы деп аталат. Сүласиге 2 харф кошулуп, мазысы 5 харфтен туруп калган фиаллер, булар дагы баптар. Булар дагы 5 бап, биринчи бабы. Вез бабун фа'ля, инфа'ля бабы. Башкача аты инфиал бабы. Везнуху, бул баптын везни инфа'ля, янфа'илу, инфиалан. Бул баптагы калып инфа'ля, янфа'илу, инфиалан болот экен. Мевзунуху инкесара, янкесиру, инкисаран. Бизде мисал катары келген фиал инкесара, янкесиру, инкисаран экен. Ушул калыпка салынган мисалыбыз. Аламатуху, бул баптын аламаты белгиси ан якуна мазихи аля хамсати ахруфин. Мазысы 5 харфты болуш керек. Biziyadettil hemzeti ve nuni fi evvelihi. Fialdin başına hemze jana nundu ziyade kılуу koşu arkılуу. Karaylı. İnfa'ale inkesara. Sülasisi fa'ale munuku kesera olçu. Başlarına hemze ve nun, hemze jana nun koşup koyduk. İnfa'ale inkesara boldu. Fail fa jana kef harfleri fail fiilimiz. Ayın jana sin harfleri aynül fiilimiz, lam jana ra harfleri lamül fiilimiz. Başındagı hemze jana nun bul ziyade koşumça tamgalar, harfler. Binauhu, infial babının binası lil mutavaati, mutavaat üçün bolot eken. Mutavaatın manisi husulu eseri şey'i an taalluqil fi'lil mutaaddi. Mutaaddi fi'lin taalluqundan ulam ortaga çıkan bir jıyıntık. Kanday bir jıyıntık, kanday bir mutaaddi fi'l misalle görüyoruz. Kesertu zücace, kesertu men sındırdım, ez zücace aynekti. Kesera fi'l tu fail, ez zücac mef'ulü bih. Bu fi'l mutaaddi bir fi'l, ankeni men atkargan jumuş özümde ele kalıp kalbay, başka bir nersege ayneki ötüp atat. Men aynekti sındırdım. Fenkesara zalike zucacu, fenkesara sındı, zalike zucacu uşul aynek. İnkesara bul yerde fiil, zalike zucac fail. Emi bul fiil infial babına salına elekte kesera müteaddi bir emezinde halinde, misal kesertu zucace men sındırdım, aynekte sındırdım degende jön gana bir müteaddi fiil bolçu. Sülasi halinde. Emi biz bu fiilde infial babına alıp gelip salıp inkesara degende uje sındırdı emez, sındırdı emez, sındı degen mani çıktı. Müteaddi fiil atkargan fiilden ulam, misalı menin bul yerde sındırу fiilimden ulam ortaga çıkkan rezultatка, ortaga çıkkan jıyıntıkka, sınууга biz mutavaat dep aytabız. Kesertu zücace, men aynekti sındırdım. Fenkesere zalike zücace, bul aynek, uşul aynek sındı. Bul yerdeki uşul aynektin sınууsu men atkargandan keyin, men sındırgandan keyinki sınууsu mutavaat bolup kalat.